Hayung ganangi palaijakha haino khatungmani bisingtwi khatung khajaga luku kuthumui srang salo TTA DC hapangni bwkhaktibo palaijakha World Indigenous Day. 9th August World Indigenous Day o shaldo bebak indigenous o khobjak lukurokha tokthogei palayo o world এই bebak ha kotoni indigenous lukubai bakshano bharot ha kotoni চিকিৎসা হাস্তে ত্রিপুরা অব হাস্তিনি indigenous lukurok hanibwsarokni shalhini palalayo teo shalo hastini chichuku bosongni indigenous rok thansha bosongni kanmung chumung kanlai lukubus kango sinimung fonuko tai bosongni kanmung chumung chumlai kotor himboto khlaimani bisingtwi World Indigenous Day ni shalo palaimani nukjakha Khumulwngo tai hasini lukurokno bosongni kanmung chumungtai sinimungno khatiwi Khumulwngo kok kacharkha TTA/DC ni chairman Jagdish Deborma. Probably 30th International Day of the World Indigenous Peoples abono Hayung rugui 193 country wo son of the soil originating innate native peoples ro Hayung ni hanibwsarokni sal palaitu mo sal very important UN United Nations 1994 puila 9 August Hayungni hanibwsarokni salni palaikhaijago abo 1982 ni Geneva wo UN ro United Nations ro Hayungni bwsarokni sal palani hanai siddhanto khaimani tinini mo salo chini taklaini 2023 ni theme the indigenous youth as agents of change for self-determination. Hayung ni bwsarni self-determination atmaniyontron adhikar no tebo kaham katisana bagi jubok rok youth ni jubo সম্প্রদায় rok bo eta poriborton tubnani bagi gobang bhumika manane ang mo salo Hayung ni jotto Hayung ni bwsarokno hambai majanogo tinini mo salo Hayung ni bwsarni je right more right jokno sentasi phurok manani bagi ma wanchugo shortke hasine tabuk chini Bharat hakotor India government UCC Uniform Civil Code chalu khlai in addition 2006 Forest Right Act je khaimani mo Forest Right Act nobo tabuk present union government abono amendment khai hanibwsarokni scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers ro jeta bongi forest right tongoni more right ni borno tabu bonchona khanya nai tongo UCC tabu orobo haino civil court অবনব হাইনা তাবো বড় বিল তুবো উই চিনি নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কামং চমুন্ন এবং দংশ খানা বই খাইতং সংখ্রাও অবনতি তিনি ইন্ডিয়াनि गोबांमा हायुंनि बसानि सावगा प्रोटेस्ट डे हिनि खाइतंग जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खाजियानि बागै जोंबो बर' गोबाक्सा गैमालिया हाइपनो जोंबो इन्डियानि ताइ जत हायुंनि बसारक तिनि मकनै बिलनो प्रोटेस्ट खाइतंमनि बबो जों प्रोटेस्ट खायो नै तिनि म एडिसि प्रशासननि इंगै आरो हायुंनि साल पालायमानि म सावो जों मासाव हामबाय Khumulwngo hamarini kokthum bureau report Khumpui.